Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa Museveni watangaje ko leta ya Kinshasa irimo gutegura intambara rero nubwo bwose yasinye ku mahame yo kurangiza intambara. Mu itangazo umutwe wa Museveni uvuga ko wabonye ibikorwa byo kwegeranya ingabo n'ibikoresho mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Leta ya Kongo nta kiravuga kuri ibi birego bya Museveni byo kurenga ku mahame yo kurangiza intambara. Mu cyumweru gize uruhande rwa leta n'urwashinje Museveni guhonyora mu mahame rukora ibitero ndetse n'ubwicanyi ku bazivile. Ibyo uruhande rwa Museveni rwahakanye itagaragaje ibihamya Museveni yavuze ko yabonye ingendo z'ingabo n'ibikoresho ziva mu bice bya Kindu zerekeza Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo, Kinshasa zerekeza Bujumbura mu Burundi, ziva Kisangani zerekeza Karere mu Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe wavuze kandi ko ku cyumweru hari amato abiri atwaye ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa yageze Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aturutse kare mu ntara ya Tanganyika. BBC yabaje uruhande rwa leta n'igisirikare cyo bavuga kuri ibyo birego bya Museveni bibangamiye inzira y'amahoro iri kuba. Gusa ntacyo urabivugaho kugeza ubu. Mu cyumweru gishize ingabo za leta ya Kongo zashinje Museveni guhonyora mu guhagarika intambara, ukora ibitero bitandukanye mu byiciro by'amasivili za 40 muri Kivu y'Amajyepfo. Uruhande rwa Museveni rwamaganye ibyo birego ruvuga ko uruhande rwa leta ruvuga ibyo rwishakiye birimo kuba mu gihe impande zombi Kinshasa Museveni azagomba kuba zarasuye ku meza y'ibiganiro muri Qatar ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Ibyo byateganyijwe n'amahame yo guhagarika intambara impande zombi zasinye mu kwezi gushize, aho zumvikanye ko bitarenze tariki 8 Kanama zigomba kuba zatangiye kuganira ku masezerano y'amahoro, nayo bakayumvikana bitarenze tariki ya 18 ku kwezi. Kugeza ubu ntibizwi neza impande zombi zitarasubira mu biganiro, mu gihe impande zombi zishinjanya kurenga kubyo zumvikanyeho. Abasesenguzi bavuga ko hari impungenge ko gutinda kw'ibiganiro biteganyijwe bishobora gutuma ibintu birushaho kumera nabi. Ntarava muri Kongo Kinshasa mubwira ko mu itangazamakuru byaho ndetse no hanze yewe no kumwe hembaga hamaze iminsi yacishikana amakuru agaragaza ko Joseph Kabila Kabanga wewe Kongo Kinshasa imyaka 18 ateganya guhuriza hamwe abatavuga n'ubutegetsi muri Senegal agamije kuganira ku bibazo bireba igihugu. Iyi nama ngo izatumirwamo abantu bose ndetse n'imitwe ya politiki isanzwe itavuga n'ubutegetsi buriho, hagamijwe kureba ko umutekano usesuye wagaruka muri Kongo Kinshasa nyuma y'igihe igihugu kirangwamo intambara z'urudaca. Mu kiganiro cyari n'ikinyamakuru ya Biso News Stade umunyamabanga mukuru w'ishyaka Alliance pour le Changement rya Jean-Marie Kabonde ritavuga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ivuze ko amakuru ajyanye n'iyo nama bayamenye binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Icyakora Beri Mutoni uhagarariye ishyaka rya Kabonde wahoze ari visi perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko yahakanye ko batigeze bahabwa ubutumire cyangwa se amakuru yemewe kuri iyi nama, bivuga ko izitabirwa n'abanyapolitiki barwanya ubutegetsi bakazagirana ibiganiro n'uwahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa Joseph Kabila muri Senegal. Yongeye ko batakwemeza cyangwa se ngo bahakane burundu ibyayo makuru, ariko ko biteguye ko basohora itangazo ryemewe ryo ko babonye amakuru arambuye aturuka ku bateguye iyo nama. Ati nta butumire na bumwe tugeze tubona mu buryo bwemewe, natwe aya makuru twamvise ku mbuga nkoranyambaga, ariko tuzatanga itangazo ryacu ku mugaragaro ryemeza ubwitabire bw'iyo nama ubwo tuzaba twamenyeshejwe neza. Gusa kugeza uruhande rwa Kabila wahoze ari perezida wa Kongo ntacyo ruratangaza ku bijyanye n'iyo nama iteganyijwe kubera muri Senegal nyuma y'uko nanone akubutse mu ruzinduko ruherutse kugera muri Kongo Brazzaville ku butumire bwa Perezida Sassou Nguesso utegetse kiriya gihugu. Kabila wahoze ari perezida yasubiye mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, uyobowe n'inyeshyamba za Museveni nyuma y'uruzinduko muri Brazzaville. Amakuru yizewe avuga ko yahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa yamaze amasaha 22 muri Kongo Brazzaville, nubwo nta makuru arambuye yatangaje ku bijyanye n'ibiganiro yagiranye na Sassou Nguesso, ariko bivuga ko ikibazo cy'umutekano muri Kongo aricyo cyari mu ngingo nyamukuru zaganiriwe hagati y'abagabo bombi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Manitswe Perezida William wongeye kwisanga mu mazi abira mu binyamakuru bya Kenya we n'abandi bategetsi bakuru mu gihugu bashinzwe gukingira ikibaba umuyobozi wa polisi wungirije Eliud Lagat ngo adakurikirana nk'urupfu rw'imirimbanyi ya Robert Jwange wishwe mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Uyu munyakenya yaguye muri kasho ya polisi, urupfu rwe rushinjwa umukuru wa polisi wungirije ngo yavuze ko ibyo yatangazaga ku mbuga nkoranyambaga yambikaga ubusa urwego rwa polisi y'igihugu. Amakuru yavuze ko Perezida William ndetse n'umushinjacyaha mukuru wa Kenya ngo baba bararyamye kuri uyu muyobozi wa polisi wungirije ntajye mu nkiko. Urupfu rw'imirimbanyi rwakanganije abanyakenya ndetse yabayeho imyigaragambyo ikomeye yabasabaga ko umuryango we kugendera uhabwa ubutabera. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko Perezida Ruto yishe nkana itegeko nshinga kuko ngo yakaba yaragaritse by'agateganyo mu mirimo y'umupolisi mukuru wungirije urimo ushinjwa ubwicanyi, ariko ngo kuba atanakurikiranwa biragaragaza uruhande Perezida William rutahagazeho. Hari abanyakenya 20 bandikiye urukiko rukuru basaba ko umukuru wa polisi wungirije atabwa muri yombi akabazwa urupfu rwa Robert Jwange kuko yafashwe ku mabwiriza yatanzwe nawe. Akimara gupfa polisi yatangaje ko yazize kwikomeretsa, ariko ibizamini bya muganga byagaragaje ko yishwe akubiswe ibintu mu mutwe. Abasaba ko umukuru wa polisi wungirije akurikiranwa bavuga ko bibaje kuba akiri mu nshingano kandi yaratanze amabwiriza akaba yarakurikiranwa umupolisi yahaye amabwiriza nk'aho yakurikiranwe wari ubakuriye. Hagati bari ku rwego rushinzwe kurwanya ruswa muri Kenya rwatangaje ko ari ba guverineri 9 ruhanze amaso bakekwaho ruswa ndetse no kunyereza umutungo w'intara bategeka. Uru rwego rwavuze ko umutungo w'intara muri iki gihe ugeramiwe na ba guverineri benshi bazisanga mu mazi abira basaba kugaruza uwo mutungo banyereje. Ba guverineri bakekwaho ruswa amakuru yavuze ko bahembye amakompanyi y'abaringa bakayaha amasoko kandi atabaho amafaranga akarigitira mu mifuka yabo. Hagati aho muri politiki ya Kenya ariko kandi
Guverineri w'Intara Anyangu Nyongwe yatangaje ko mu matora ya perezida ari imbere ishyaka ODM nubwo ryifatanije na Perezida William rizatanga umukandida ku mwanya wa perezida w'igihugu. Ishyaka ODM ariko nubwo ngo rifite uburenganzira bwo gutanga umukandida biracyashoboka ko ryaganira n'uruhande rwa William Ruto bakazafatanya kwamamaza umukandida umwe bahuriyeho. Harabona ko Raila Odinga wo muri iki gihe muri 2027 azaba ashaje ku buryo atakwiyamamariza kuba perezida wa Kenya. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika baritswe umugabo witwa Sarongo Habibu Sezinga uzwi cyane nka Sikonene yongeye kuvugisha benshi ubwo yarongoraga umugore wa munani mu muhango gakondo nyuma y'imyaka 2 ashakanye n'abagore 7 icyarimwe. Bwana Sikonene y'imyaka 37 usanzwe n'umuvuzi gakondo yavuze ko ataragira ubwo arekera gushaka abandi bagore. Uyu mugabo kubungahengo yarekejwe n'abagore bose ko ari 7 bishimye kandi bamushyigikiye, buri wese muri babyaye umwana umwaka ushize, bituma kuri ubu Sikonene afite abana 7. Mu rugendo rwo kujya gusaba no gukingirwa, Sikonene yahaye umuryango w'umugeni mucya y'Imana ifite agaciro ka miliyoni zirenga 50 z'amashiringi ya Uganda zirimo moto n'ibikoresho byo mu nzu. Yatangaje ko umugore wa munani atari we wanyuma ko afite intego yo kugira abana nibura 100. Sikonene akorera amafaranga mu buvuzi gakondo, akaba afite imodoka na moto nyinshi mu mihanda, ndetse yagiye atanga inkunga mu gusana imihanda mu gace atuyemo. Uyu mugabo w'inyamakuru byavuze ko umuhango wo gusaba umugore wa munani wabaye ku cyumweru agenerekejwe n'abagore 7 mu karere ka Mukono. Gusaba uwa munani w'imyaka 25 aho yanyuraga hose yazamuraga ibiganza aramutsa abantu, dore ko ngumaze kuba icyamamare, ndetse amakuru avuga ko yageraga abagomwe bakamubwira ko ari umugabo abandi bose bakwiye kwigiraho. Uyu mugabo wishimiye abagore avuga kuko azagenda atera imbere azajya arongora umugore mucya, atuwitse yo wanyuma musenge bizaca muzazane benshi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko se w'umukobwa wabyaye umugore wa munani yasabye umukobwa we kuzuha abagore 7 asanze kuko ngo bamutanze kugira mu rugo. Umwe mu bagore bansikone bumvikanye ko bishimiye ko umugabo wabazanye umugore wa munani, ndetse abo 7 yarongoye mu myaka 2 ishize, harimo 2 bavukana. Uyu mugabo wabaye icyatwa muri Uganda kubera kurongora abagore benshi. Amakuru yavuze ko umugore mucya iwabo yagura ibintu by'agaciro ka miliyoni 50, ariko ngo siko ari yabiteguye kuko yarutse kwibwa akavugari ka miliyoni 30 z'amashiringi. Abo bagore 7 bamaze kumubyarira abana 7, abahungu 3 n'abakobwa 4. Uyu mugabo bari igitangaza, ariko kandi abagore bose ko ari 8 babana mu nzu imwe, nk'uko umunyamakuru wa Daily Monitor bageza byandika. Nkivuga ku bagabo muri Uganda, wo mu karere ka Kasisi we yakoze amahano uko yataye muri yombi ashinjwa kurongora umwana w'umukobwa utegereje imyaka y'ubukure nyuma yo gutandukana n'umugore wamubyaye. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko uwo mugabo yafatanwe umukobwa muri hoteli mu mujyi wa Kasese bari mu mibonano mpuzabitsina. Polisi yavuze ko idasanzwe uzi ko abantu bazima bashobora kugira abana b'abagore cyangwa se ngo babasambanye. Ivuga ko itazi niba bisanzwe ibi abantu bakabihisha, kuko ubu nawe kugira ngo ufatwe byavuye ku makuru yatanzwe n'abaturage. Abaturage bamubonye ajyana umukobwa we muri hoteli bakeka ko nta neza yindi mujyanye uretse kujya kwisambanyiriza umwana. Batanga amakuru umwana w'umukobwa utaragize imyaka y'ubukure ngo yiga mu mashuri abanza. Amakuru avuga ko abantu babonye umugabo batamushize amakenga asangira amayoga n'umwana we, ndetse umwe ngo yamutinyutse kumubaza n'ijisho afite kuri umwana w'umukobwa muto, amubwira ko ari umwana we uri kumufasha kwibagirwa itandukana rye na nyina. Abonye yishyuye icyumba cya hoteli atanga amakuru, bamufata ari kumusambanya. Hanze bambwire ko umugabo witwa Jesus Petrovice Christe yahanwe n'urukiko mu mujyi wa Kazani munsi ya kubera kurenga ku mategeko agenga y'umukira muri iki gihugu, aho yanikije abanyamahanga mu buryo butemewe. Itegeko rigenga y'umukira mu Rusiya rivuga kugira ngo ubashe kuba no kuhakorera bisaba kuba ufite aho utuye. Uyu mugabo ufite inzu nto y'icyumba kimwe yubatse ku buso bwa metero 32 yanikijeho umukira 25 n'ubwo batahabaga. Buri muntu yazabaga kumwishyura amaruburi 2,000, ni ukuvuga amadolari Amerika 25. Urukiko rwamuhanishije amande y'amaruburi 13 n'amadolari Amerika 63 kubera iki cyaha. Muri Gicurasi umwaka nabwo umugabo yarahanishijwe amande y'amaruburi 60, ni ukuvuga amadolari Amerika 55 ku byaha bisa n'ibi. Amazina ye nyakuri ntazwi ko yahinduye kera agasigaye ry'umuryango gusa rya Petrovich. Yongeraho Jesus Christ. Umwaka ushize barenga miliyoni 3 binjiye mu Rusiya, benshi muri bashaka akazi, hafi 700 muri bo bahari binyuranyije n'amategeko. Reka nsobaze mubwira ko umuryango umwe bw'Uburayi wemeje kongera ubufasha wa Ukraine mu gihe ikomeje intambara n'Uburusiya, ariko umusanzu witezweho gutanga ni ukigereranije na Leta Zunze Amerika zatangaga. Vice Perezida wa Amerika JD Vance aherutse gutangaza ko igihugu cye giye guhagarika inkunga cyaga Ukraine. Bityo n'umwe bw'Uburayi bwitaye kuri intambara bukwiye gutanga umusanzu wisumbuyeho kandi mu buryo butaziguye. Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi bihugu by'Uburayi byaremye ihuriro ryo gushyigikira Ukraine, ubwo Amerika yatangira kwibura ibiganiro bigamije guhagarika intambara. Byemeje kohereza muri Ukraine abasirikare kugira ngo bazagenzure ibarizwa ry'agahenge. Minisitiri w'Ubwongereza Keir Starmer yagaragaje ko iriguro riteganya kohereza muri Ukraine abasirikare 34 bakitamika uruhande rwagereza kurenga ubwahenge. Gusa Urusiya bwamagaye iki gitekerezo bugaragaza ko byakwenyegeza intambara. Igitekerezo cya Starmer cyashyigikijwe na Minisitiri w'Ingabo wa Lithuania
Dovile Sakariyene avuga ati Uburusiya bufite ingabo 800 niba tutabona abasirikari 64 twaba nta mbaraga dufite mu bijyanye n'inkunga ubw'Uburayi bwemeye gutanga inkunga ifite agaciro ka miliyari 18 z'amadolari mu gihe Amerika yari yiyemeje gutanga miliyari 70 z'amadolari. Gusa inkuru nyinshi bitanga nizo bigura i Washington. Ikinyamakuru The Times cyavuze ko abaminisitiri b'ingabo mu bihugu bigize iri huriro bagaragaje ko nta mahirwe ari yo kubona ingabo 64 zijya muri Karere kuko ni 25 byasaba guhatiriza. Perezida Volodymyr Zelensky muri Mutarama uyu mwaka yatangaje ko Ukraine ikeneye ingabo byibura 200,000 zajya gukurikirana ibarizwa ry'agahenge kandi ko zibaye zibonetse byakoroshya urugendo rugana ku mahoro. Nke muri Uganda komisiyo y'amatora yatangiye kwakira impapuro z'abashaka kwiyamamaza kuyobora igihugu mu matora ya perezida w'umwaka utaha. Kwikubitira biganjemo urubyiruko nibo bagiye gufata impapuro zo kuza kuri komisiyo y'igihugu y'amatora. Barimo umukobwa w'imyaka 20 y'amavuko kuvuga ko bashaka Uganda ifunguye kuri buri wese ubwo hatangwaga izo mpapuro ku wa mbere. Abiganjemo urubyiruko bagiye kuri komisiyo y'amatora kuzuza kugira ngo nibuzuze ibisabwa bazahangane na Perezida Museveni uherutse kwemeza ko zongera guhagarika ishyaka NRM mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Mutarama mu mwaka utaha. Mu bafashe impapuro bari umwana w'umukobwa Joline Najemba, umukobwa w'imyaka 20 urangije amashuri yisumbuye uvuze ko yebe politiki kuva yiga mu mashuri abanza. Uyu yabwiye abanyamakuru ko ibikorwa byo kwiyamamaza bizaherekezwa n'imvugo igira iti umuryango ufunguye ugana Uganda nshya kuri buri wese. Ati ndabizi mu gihe kuvuga ngo uyu n'umwana muto w'umukobwa utagira icyo ukora ngo abakobwa bagira amarangamutima mwinjora mushingiye ku myaka yanjye cyangwa se igihagararo cyanjye turambiwe ubutegetsi bw'agahato. Mu bandi bazanye impapuro barimo Gerard Maringa wigeze kuba umunyeshuri wa kaminuza ya Karere. Icyo gihe yamamaye Kampala kubera ukuntu yahuzaga kaminuza no gucuruza amasabune ngo ubone amafaranga y'ishuri. Uyavuze ko gahunda y'izibanda ku kurandura ubukene, guhangana n'ikibazo cy'ibara ry'ibiribwa no gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko. Abakurikirana politiki ya Uganda bagaragaza ko ari abaza gutanga impapuro nk'izi kugira ngo babyamuriremo ku mbuga nkoranyambaga. Muri Mutarama mwaka utaha nibwo muri Uganda hazaba amatora ya perezida. Amatora Museveni utegetse Uganda imyaka 40 azongera kwiyamamazamo ku itariki ya 29 Mutarama mu myaka 39 ishize. Museveni yatangaje ko perezida wa Uganda kugeza uyu munsi n'ubutegetsi icyo gihugu. Mu matora ari imbere byiteze ko Museveni azangana n'Robert Cyaguranye. Uyu mugabo ni umukunzwe cyane bitewe hari n'imigwi afite mu muziki aho yamenyekanye ku izina rya Bobi Wine. Bobi Wine yinjiye muri politiki ku mugaragaro 2017 nk'umudepite. Undi wagiye ahangana na Museveni cyiza wese gifata nk'umutavuga n'ubutegetsi bwa Museveni ibihe byose ariko bafunze akurikirana umugambi wo gushaka kugirana umukuru w'igihugu. Ntibiramenyekana niba igihe cy'amatora kizagerera afunguwe. Gusa niyo yakurwa biteze ko atazongera kwiyamamaza uko yagiye abyitangariza inshuro nyinshi.